Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar ilongai thla ang achiar tu Marian zo thanpui Champhai district Vaphai kho Assam Rifles camp om Myanmar sipai rontlan chia somni pakwa te chu nimin somhadar som pakhat le minute somni panga khan Indian Air Force helicopter pani manga thiar chwa anni Mizoram State Assembly in Thantun Thani Saria vote thaka Longtlai District Abial Pathum Tuichong Longtlai West le Longtlai East vote la te chu Mundang Ralin December ni thum Zingdar ya ta changin chiar chan tur ani India le Australia te chuan voin hian New Delhi ya avoin ni nan 2+2 Defence and Foreign Ministerial Dialogue an nei don Champhai district Vaphai kho Assam Rifles camp om Myanmar sipai rontlan sia somni pakwa te chu nimin somhatar som pakhat le minute somni panga khan Indian Air Force helicopter pani manga thiar chwa anni IAF helicopter hi Imphal changa rontir ni asia tan ni a Vaphai helicopter chumhuna ron chumin Myanmar sipai te hi phur chwa anni Manipura more khwa ada in heta chang hian Myanmar sipain an ramril zo ka an shwai don ni athudon ani Nilai ni Zingdar li vela Chin National Defence Force CNDF 10 tuibwal rama Myanmar sipai camp an lak awanga Myanmar sipai tlan chhia te chuan ninga ni chhnudar ni le minute som pariat vel khan sai khumphai an thlenga police ten an ti turan ti fel nuwa Vaphai Assam Rifles camp pa shwai an ni a ninga ni le zir top ni ya Rwa asur na sat awangin shwai chwa thei an ni lo awang le inrin ni ya po khwa alathian lo awangin nimin khan helicopter manga thiar chwa anita ani heti hian Mizoram le Myanmar ram ria mi pui changwal pol an ti mai te le Myanmar sipai te in ka na awanga Mizoram rontlan chhia Myanmar sipai sumsari chuang chu karka chungin an ram thon let anita ani Puanto angin Champhai district azo khotar chaklok khomoi leri khodar Myanmar sipai camp te chu Kachin Independent Army KIA Chin National Army CNA le Chin Defence Force CDF changwal in thochan nikal ta khan an la a Myanmar sipai thi bang somli chuang te chu na la na changin IAF helicopter mangin more khwa ada an lo ni to bok ani Vaphai khotlang shwai tu te hne na changa thudon danin tuibwal campa anin kan awangin chiaw lui chakloka om leilet khomi chung ko somruk pathum mishing zaruk vel chu sai khumphaya antlan sia a ma se tu na I ro chuan an khwa an kir le deu vekto ani kumhni kal ta chungin District Industry Center DIC lunglei district noya mi somkwa pariat hne na PMEGP loan pek chwa anni mi somkwa pariat te project hlutzong belkhom chu cheng noi zariat somriat pakhat le singa ni in hei hian mi zasari somni pakhatan ezonna asyam saktu rangai ani District Industry Center General Manager hne changa thudon danin kumsang ni somni pakhata changa sang ni somni pahni a DIC kaltlangin mi somnga pakhat hne na PMEGP pek chwa ania an project hlutzong belkhom chu cheng noi zathum somli panga ni in mi zathum somthum pakhat te hne na ezonna siam saktura zialan ania nikum sang ni somni pahni a changa sang ni somni pakthum mi somli pasari hne na pek chwa ni in an project hlutzong belkhom chu cheng noi zanga somthum paruk le singa ni in mi zathum somkwa hne na ezona siam sak thei tura chut ani bok kumsang ni somni pakhata changa sang ni somni pahnia PMEGP loan lami somnga pakhatte project belkhom cheng noi zathum somli panga a hian loan la tu ten an project ta an poisa an thove tur zat belkhom chu cheng noi som pasari sing ni le sanga ni in bank achanga term loan an pek chwa zat belkhom chu cheng noi zathum somni pasari sing sari le sanga ania central sarkari na dona margin money belkhom zat chu cheng noi za somni sing sari le sanga ni in PMEGP loan la tu mi somnga pakhatten an loan lak manga ezonna an siam saktur mishing zat an zia chu mi zathum somthum pakhat ani nikum sang ni somni pakni achanga sang ni somni pathum poisa kum chung hian kum masa ain DIC lunglei hnuaya PMEGP loan la tu za chu atlem zoka mi somli pasari hne na loan pek ni in heng mi te project hlutzong chu kum masa ai na tam thunga cheng noi zanga somthum paruk le singa ani
Nikuma khan DIC lunglekal tlanga PMEGP loan lami somli pasari ten an projecta an poisa an thove turzat belkhom chu chengnoi somni paruk singrad le sang thum ania bankin term loan poisa apek chwaza chu chengnoi zanga pakwa singruk le sang riat ni in mi somli pasari te margin mani belkhom chu chengnoi za somriat pasari singsari le sang riat ni in loan latu mi somli pasari ten ezon na an siam sak thei turzat an zia belkhom chu Mizo sari somni pakhat anni kumni chung hian DIC lunglekal tlanga PMEGP loan la te hi bank pali SBI MRB MCAB Canara le IDBI bank ten loan an pe a kumsang ni somni pakhat atanga sang ni somni pahnia SBI chuan mi som paruk hne na pe in apetam bera MRB chuan mi som pahni pe in Canara bank in mi pakhat MCAB in mi som pathum le IDBI bank in mi pasari te an pe a nikum sang ni somni pahni changa sang ni somni pathum chung khan MCAB chuan mi som pasari hne na PMEGP loan pe in apitam bera SBI chuan mi som pakhat hne na pe in MRB chuan mi pakwa Canara bank in mi pathum le IDB bank in mi pasari hne na an pe ani Mizoram State Assembly in Thantun Thani Saria vote thla ka Longtlai District Abial Pathum Tuichong Longtlai West le Longtlai East vote tla te chu mundang rualin December ni thum zingdar ya ta changin chiar chan tur ani Bial Pathum te vote tla te chiar tur hian ra manlok ngai te puai pui chok mek ani Bial Pathum vote tla te chu government Longtlai College Bial Pathum tan a Shancheva Counting Hall ra manan a chiar ani dona polling station somsari omna tuichong le polling station somruk pakwa omna Longtlai West vote tla te chu dokan pasom pali ve ve a chiar ani dona polling station somli panhi omna Longtlai East a vote tla te chu dokan som pakhata chiar tur ra man ani vote la chiar tur rat te bial chan tur le an dokan tur te thlar fel na chu tun thani somni pakhat le thlathar December ni hnia te kalpui tur ra man ni in political party le candidate ten counting agent tur te an ra chhomek bok in thanpui neya khan vote nei sing thum sangruk le somli pakhat omna tuichonga vote sing ni sangkwa zaruk le som pani za a somriat pani point som paruk atla a vote nei sing ni sangkwa zali somkwa panga omna Longtlai Westra vote sing ni sangli zanga le pani za a somriat pathum point bial pasari tla in vote nei sing ni sanga zakwa le pani omna Longtlai Isa vote sing khat sangkwa zanga le somruk pali za a somsari panga point panga pathum atla a bial pathuma vote za zela somriat point somnga pariat atla ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani Uttarakhand a Uttarkashi district a Silkyapura pukat na thokmi somli pakhatang chanchwana tur hian 5 option evacuation plan duan chu man tur puan ani Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari an Niminzing Khan thil thlen na hmun atlo hnuwa malakdan tur panga siam ani a heng malakdan te hi kalpui turin agency shang panga inan bo zui don bok ani mophur na shang road agency te chu Oil and Natural Gas Corporation ONGC Sudluch Jal Vidyut Nigam SJVNL Rail Vikas Nigam Limited RVNL National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL le Terry Hydro Development Corporation Limited THDCL te anni Sarkar le tang te chuan in biak po na nei rengin puk chunga na thok tang te ril ruan hwal lo nan thei to pan chwa ani na thok tu te hi inchli se compressor pipeline mangin e tur pe kan nia an vai hian an him nia soi ani NHIDCL chuan e tur siam no tur inch ruka se pipeline dang asiam meka meter som ruka changa meter som thum pakwa athui an verbal bok ani India le Australia chuan voin hian New Delhi a avoi ni nan 2+2 Defence and Foreign Ministerial Dialogue an neidon Raksha Mantri Rajnath Singh le External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan Australia Deputy Prime Minister Richard Marles le Foreign Minister
Penny Wong tenen income na hun an nei don ani External Affairs Ministry na tarlan danin minister de hian ral laka inven dan si shangan soi ho be sei ania an thurel hian rampani bial le khovel pumhuap thilpoi mo taktak te ahwam dona India Australia Comprehensive Strategic Partnership noya tho ho na ti mason zel nanani tho ho na ti chakna tura an ngai poi mo te po rampani hian an ngai danin shilton dona Comprehensive Economic Cooperation Agreement chungchanga inbiak na kalpui mek te po an panhi hian an clear let arin ani Chanchinthar ti top ma in atlang pui Champhai District Vapai kho Assam Rifles camp pa Myanmar sipai rontlan sia somni pakwa te chu nimin somhadar som pakhat le minute somni panga khan Indian Air Force helicopter panhi manga thiar chwa ani Mizoram State Assembly in Thantun thlani saria vote thak Longtlai District Abial Pathum Tuichong Longtlai West le Longtlai East vote la te chu Mundang Roalin December ni thum jing daria da changin siar chantur ani India le Australia te chuan voin hian New Delhi a avoi ni nan 2+2 Defence and Foreign Ministerial Dialogue an nei don ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani